شوف لون هذا كانوا غير الخلوي والناس اللي كيسيقار ايا كور دونك سياتي نخدم سو كابو à la fin le tutoriel je vais essayer de que ça capoeira que tu تخدم sur زاتاكي كان sur le dernier je te vois même qui déronne mais pour les débutants vaut mieux تخدم un petit capot d'agina c'est beaucoup plus facile déjà de repérer les notes après une fois sinon c'est pas des معلومات كسم داك باش تنطريني مع زاتاكي ديالك كتم ديران وين مش على كابو تفتح ان كريون ان ستيلو شد الخياط سفر على فيها donc كنا ندير accordage standard voilà donc la Guylaine donc je vais essayer de le suivre. Pareil à la fin ici à ce moment je suis à Richard c'est qui t'y serait maintenant donc avec une fois donc c'est commencé pétaler un fil dans le vide مع السلم bien sûr يستخدم مليح الريشه اباري نوغال الريشه يجينا اباري دونك ça déjà plus important de repérer les différentes zones d'arwan d'être son ضد عنوان اباري سنوريا pour الريشه donc voilà ما بيباري مش كاع رابيد تدفع كاع ريشات ويليم دونك فتو ساكي توجور هكا كاع فوالا توجور هكا كاين مع اللي خدمنا ثاقي انا ما بيباريا اش كاين بالعواقي انت جو سيبوز كي تيدي خدام
كابو يجينا نزقلي دونك سي بوكو بلو كومبليكي دونك جو كونسيي تستخدم ثلاثي 4 ضدان سي بلو فاسيل شاكا ضد دي عسلا كازينس سي بوكو بلو فاسيل Une fois que c'est le maquillage la gain, tu as repéré des notes. Après, je vous conseille de prendre les écouteurs. Hop là. Ça va me faire le téléphone à gain. Tu vois, même si elle est fort, je qui séparer ma zone noire. Une seconde. Hop là, on va mettre l'écouteur à gain. C'est la capo guinette par référence, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà un peu pareil. Surtout il faut pas Richard des fois des fois ما وفاكنا كسر ما دور غفسون تسقال غير خير دونك ريشار كتصم بيان ما ما كسر الخير كتحلي ديال نفسون ديالنا كنت تسعو ما دي فوسنوت ما قلنا في الواش طه ريشار دي فوا تسقال ما تسقال من الخيوط تصفار بيان دونك سي طريب الشونسون باش تسيما مشات تاش تاقيا مشات تخدم ما تسريش مع رابيد. Voilà, j'espère que j'étais un peu clair. C'est une mise à montée. Donc c'est à vous de jouer. Voilà, accordage standard, un peu capo, à la cinquième case. Tu dois les mettre fort normalement. Ça arrive tout.